Life kailangan tuan nili Dr. Pankaj Teron, Chief Editor Karbiang Long Life. Karbiang Long Life channel ahin pen non herjong 1 lakh subscriber kili penajo YouTube ahin pen silver play button mate award anong e cepalong poniglo. Lasi nilihin lapen Karbiang Long Life bitung pen Solangdora dapan lapen ni hang bijang Karbiang Long Life correspondent lapen an part ani litum Karbiang Long Life office staff mate lemang ki lapen board members to on apan joy ko kado kawe ararapan Karbiang Long Life abitu na hinde suri surya kardom lapen joro alam ke pajirik kardom. Karong Karbiang Long Life kailangan tunduan pinilitum Karbiang Long Life pen isi ning karong abita Prangsi kandu be Karbiang Long Life news channel long subscriber doan kailangan arah tunduan pas kami nilitum Karbiang Long Life abitu na hinde suri kardom na pajiro athema nomilitum or hedjong itu Karbiang Long Life pen YouTube channel la pen nilitum Karbiang Long Life news channel tu mapan silver bottom labang so play bottom anong ina pajir pomo labang so nong ina pajir pom joining nilitum Karbiang Long Life channel bang isi update tu mo isi status nilitum chelong pomo labang ke Karbiang Long Life abitu ngatum Just chief editor pencenglo, sub editor pencenglo, management pencenglo, lapen board committee tu pencenglo, news presenter tu pencenglo, technical editor pencenglo. Kadru kuri correspondence Karbiang Long ni hangi janto an peng itu correspondent atuma joini itu lawansu YouTube channel ini pen itu Karbiang Long Live apan lawansu play button, mate silver play button. Labang so anong ini tulong polo nantum Karbiang Long Life subscriber doan pasitame Karbiang Long Life na harap kung doan pasitame nito nga ay suri kadong pasay porilo kadom nilimen anon terang nili Karbiang Long Life buka jana perangke nili nalitum afan group ipar piglo ipor ma pulote nilitum Karbiang Long Life nalitum buka jana hawarpen nalitum nang support dun lapen nang subscribe dun lapen nang kelang dun penajong nilitum Karbiang Long Life stame silver bottom long dun lo la support nalitum afan churu par piglo lapen Karbiang Long Life long clever pet abitung reporters lapen office staff atum finance tame editor kitigiding atum finance tame akiro pipar piglo alang itu kacipat du lapen klaim kita pena job radatum aning sampen ki subscribe lapuson pena job si pini labang suang dengan kilong du report curupar piglo Kadom nilimen Daniel Linghi Karbiang Long Life YouTube lapen cable channel pini arni an subscriber 100k mate silver play button along kili dun pen dili tumafan lakadu kavya ke cerap ipi dun pen la an ang deng kili dun pot kadu kavya Karbiang Long East West arado an apan stame kardom pipar piglo klardak waidak abirta lake Karbiang Long Life and si arniwang pipon bomlo la so abirta kelang ton anso se nang subscribe ikta lapen like pidon ra mesen na comment dito ma YouTube long pidon ta lapen birtan so se klardak lapen waidak long ji aphan akai kita inghong ding pen ang kelang do ji aphan al to aphan chuniri lo kardo Karbiang Long arat to anaphan kardo pipajilo nilimen arjison of her nili dolomara pen Karbiang Long Life apparently sumet dolomara rat lapen jor baguri angkat arat tum anaphan kero pikang tulelo tiginali tum arniwang Karbiang Long Life abirtan kelang dun pen pot Karbiang Long Life atum 1 lakh subscriber kili na kinali tum makachara pakachitu pot pasinili koilo langsung si Karbiang Long Life at ang song ding anak ke pili PGF panali tum makachara kachitu dupo busi nili nintelo kardo kuluni arat itu teman hat nilihin mana kero biar peglo athe nili tum Karbiang Long Life atum tatapeni mate penengan ke ditum 100
1 lakh subscriber an litang lo lakan nang litum nang kirap kacheto dun na penang litum nang kilang dun nang kirap kacheto dun me yok litum play button sin litum Karbing Long Life pen long balo tase aprang siken nang litum puluni riat arat man han litum akiro pi piglo la pen Karbing Long arat tum hasmi nang litum nang kirap kacheto dun bot nilihin masmi akiro pi piglo kardo Pardon. Karbing Long Life kilang rado ano tumpan. Fransisi ini ngarong abirta bertalo. Frangsi nilimen tanipon ko nilimen video rompi dat dilai hawar pen birta Karbing Long Life birta bali abang lo masih nonan 100k an subscriber lengsi YouTube play button labang long ponilo lasi kado kowe dak dilai hidipi laban terai hawar Karbing Long Life kilang be to anaton kan akiro pipar piglo lapen ke Karbing Long Life Karbing Long adang pidoan Karbing Long Life kilang be rara to kanami nilihin kan sulusili akiro kisi nilam thing ton pon kong kardo Nili Khiruni correspondent Mohan Teron, especially Kardampa Jirjining Hankel Halo je non Karbing Long Life abutung in fan YouTube play bottom award 100k ki playing ajak alang litum so award pajir lo nasi especially jengkha Khiruni leban ke charchi marar fan nilihin pen Curu pajir lo, masih paham selesai aku subscribe kita. Dan Rojan terang Karbing Long Life terang ke di Karbing Long Life kilang arat tan panilihin pen isi birta ke me kacini pon kangtung la pen kacuru pon kangtung de lahen no nali tum kai ke nang kilang dun nang cerap dun la pen bidi suri nang pidun vera jok bidi nili tum Karbing Long Life channel aphan YouTube pen silver button anong e nang pajir pon no labang so nong e kilong pon josemet chief editor news reader an parta technical atum kai ke chpidup wer pen ajok sil labang so nong e long pon lo lasi nilihin pen stame nang litum balibuthar japrajan silunjan pen chenglok de bokterai habararat an pastame Kaike nang litum nang kilang dun ber pen joksi labang sonong e longlo lapen hirjume kido joksi labang sonong e longlo lapen kirang jilang stami nang litum labang so a news channel nang lang dun ber po lapen bidi sore kaike ang pidun ber po pu ning the pen lapen kachuro lam the paklang se nili lam the ington ko pardon nili samsing ti Karbing Long Life dong kapena pirang ke Sigaching hon Karbing Long Life kilang ver protein zero tum an mastame nilihin pen ningkang sam hektik suri kardom nang chipa jiriglo kardom ateke nalitum nang chirap dun pen Karbing Long Life 100k mate 1 lakh subscriber kepteng pen ajok YouTube hin pen isi nong e mate silver play button nang paliglo lake nalitum hirjume pen si labang so nong e chipari deng dulong lu kusini tum chila kaponiglo Sikibang jilang ni ans tame nang tem ans se nang cerap nang citu dun pen hir jume nang pitun tui bom pugusi ning jete pon tui lo kardo kelang berarat phanan nilihin pen kadom nang pupi jiriglo kardom nilimen samson ti kolamoti pen pini kachuru kangtung alam thela halo Karbing Long Life news channel ahem phu chief editor news anchor atum technical atum lapen pherangke jirpi jirpo tumhan an lapen kachuru thu kangtung alam thela halo pini lapan Karbing Long Life news channel 100k parelo silver play bottom hanong e kelong pon labang so kachuru pon ji ning hang kela halo nilip koilamati ha hararat an arniwang labang so news channel nang kelang pen nang sirap dun kang khon pen lapen Karbing Long atokon no harat tatu nang sirap nang citurun pen si pini labang so anong ilong pon lo kado wes tame aphan tame kachuru wajib Kardom nelimen ke sonjit kro neli correspondent tak chuki hola Karbing Long Life pen
isi birta ke me mate isi ningarong alam ke la hello nangli tum nangka cirap dun nangli tum kilang nangka cirap dun nangli tum nangka subscribe dun aben Karbiang Long Life apa nangli tum nangka cing hondun pena jok nili tum la silver button anong isi wart long lo la pena posin ni tum Karbiang Long Life hoi pen Karbiang Long Life abitung hoi pen ni tum la nang tum la kelang nangka cirap dun tum anapan isi ningkang sam la pen ningkarong kardom katoka we nga Karbiang Life kelang atau anapan tapi kardom nang cipilo kardom Elemen wiki be dong kamu koresponden iklo non pernah tentu no wang lam tele lo jasa metpet di thongara lepen rokangara thone ke churolam te di paje pon pon to machara ma jito dun lepen pot Karbiang Life channel fan love songs youtube ko hen pen silver play button along in a pleasure pon sena to kila chara ma jito dun lepen kelang dun lepen posi bangsunong ilong pon jasa metpet rongkang lepen di thongara to pan di lepen